Karlitang sumila Ronghang pia rong along South India Missionary Society atumpen kang pupon school along tokbor kacharli osomar atumapan kirap ke pajirpon. Lakha isi duar amla MEC constituency along Karlitang sumila Ronghang pia rong mate kudam Ronghang arong along South India Missionary Society atumpen kang pupon school along tokbor kacharli osomar atumapan kirap pipon lo. Bangso school apan kelana pon jointo rongpi thanbang mahajon Ronghang atumpen than chipaduk ponsi bang thongkep sosi tokbor kacharli asomara phai dopon lo. Labangso school along South India Missionary Society atumpen sitami kirap jiaphan wanglo. South India Missionary Society pen Assam state along kelangabang Dhana Singh lapen achor Roslyn Singh atumpen bangso school along wangsi tokbor kacharli asomara tumaphan kitab ke thaba jamporong pencil compass ke thap bohi hai hoi aki joy pen kirap pitekangsi tokbor kacharli osomara tumpen anesan chorap linlo. South India Missionary Society pen kewang Dhana Singh pen bangso school nangkang pupon pen akirap nang kipajirpon alamtri aputha ajupon singa. भी रीति होंगारी रीति नियम के अनुसार में ये वेस्ट गरी बंगला में सारा और नेचर का साथ में रहने वाला एक जगत है और दुरमला एरिया का दुरंग कहलाने वाला गांव एरिया में कुदम और रोंगांग गांव करके एक तो छोटा सा गांव है। एक गांव के अंदर में लगभग 30-50 लोग इस जगत में हम लोग को देखा। हमारा इंडियन मिशनरी सोसाइटी के तरफ से और मैं गांव में विजिट करने के लिए आया। आते समय पर एक भाई जो आप लोग के घर भी रोंगारी रीति से रहते हैं। Dongka mukam pen wiki be Karbiang long life.